Shembulli bashkëtesës dhe respektit tet nive. Kjo është struga, tha presidentja e shtetit Siljanovska Davkova gjatë vizitës së qytetit Bus Liçenit në ditën kur shënohet 25 vjetori nga nënshkrimi i marrëveshjes së Ohrit. Struga е град кој што важи за град што помирува и почитува етнички, верски и секакви разлики, град кој може да биде пример за соживот, а јас посебно сакав да дојдам кај градоначалникот, затоа што тој беше избран како независен кандидат. Зад него застана граѓани од различни партии, со различна партиска ориентација, од различна етничка припадност и ме интересираше во овие неколку месеци кој дух го водел. Дали навистина поделбите што понекогаш и вештачки беа продлабочувани, успеа на некој начин да ги ублажи. Kryetari i Strugës me ndyqyra tha se marrëveshja kur nis mbetet themeli i bashkëjetesës në Maqedoni dhe pikërisht për këtë arsye kjo çështje ishte në fokus të takimit. Мислам дека ние заедно веќе имаме нова ера, нова страница, дека овде се живее добро, се живее заедно, се слави заедно и во спортот, и во културата, и во другите манифестации кои се можности за добар живот заеднички овде во Струга. Davkova dhe qyra folën edhe për çështjen e bashkëpunimit me Shqipërinë për mbrojtjen e liçenit, ku presidentja theksoi se shteti fqin gjatë periudhës së kaluar ka ndërmarrë masa serioze, nga të cilat mund të nxirren mësime të rëndësishme. Liçeni na bashkon dhe nuk duhet të na ndajë. Një urë e madhe mund të jetë pikërisht bashkimi i gjitha forcave për mbrojtjen e tij, tha mes tjerash Siljanovska Davkova.